Hadian katu kat nisngi ke jengkam Menteri Rangba ke Assam baka Shnong Mukroh ke Hapoh uput usam ke jela Assam ha ke jingpet ke West Karbi Anglong Menteri Rangba ke jela Conrad Sangma ha ke Hapoh terik uleber ulaong baka Shnong Mukroh kamdei ke Jaka ke bahap Hapoh ke Jingïakajia bat baka dei ke Shnong ke bahap Hapoh uput usam ke jela Meghalaya. We have been very clear from day one that Mukroh is not a disputed area at all. Mukroh is very much within the jurisdiction of Meghalaya, and this is a stand that we have been very clear from day one. Kumban chupin kanmau Menteri Rangba ke Assam uhimanta beswa sarma haka khalai terik uleber ulayat hu ya ke yeng darbar tauan ke jela Assam baka Shnong Mukroh ke hap Hapoh ke West Karbi Anglong District ke jela Assam. Ke Shnong Mukroh ke badan Hapoh ke West Jingïakajia Hills District ke jela Meghalaya ke sa akum ke Jaka Jingïakajia ha pedengki ar jela hadian ke jingja ha ubenai naiwing ar hajar ar pulai ha ke basan ngut kiri upat ba bat uwe u forest guard kila du yala ki mensiam.